Bismillah ya Rabbi, maka khejal kamni sumatun erge Nabi Muhammad naga hafiramat irrata jiratu sallallahu alaihi wasallam ibari naga yavramata irranna buzi ya Rabbi khiyai gufti chaulana sumatun erge Nabi gudasi alhamdulillahi galanni khanketi alhamdulillahi galanni khanketi asin nugahuda galanni khanketi shukran majalla alhamdulillahi itinu dabali ya Rabbi khiyaye ifdurati mali mindu bisindubati jabada khotame nikarana karana qurana Rabbi ti dachi dachachalu khotani karana Qur'ana Rabbiti techa jalu khutani karana Qur'ana Rabbiti techa jalu abbotiin teenya bartee nun barsiifne khutani karana Qur'ana Rabbiti techa jalu abbootiin teenya bartee nun barsiifne Rabbi nu haa godhu warra bahee barsiisu dukkana wallaala Qur'aanaan firra ibsu dukkana wallaala Qur'aanaan firra ibsu khoottaani karaana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu khoottaani karaana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu barsiisu dukkana wallaala Qur'aanaan firra ibsu Rabbi nu haa godhu warra baree barsiisu dukkana wallaala Qur'aanaan firra yeroo ammaan taana yeroo teknooloojii barnoota barbaannaan bakkayyuu ni jira barnoota barbaannaan bakkayyuu ni jira yeroo ammaan taana yeroo teknooloojii qottaani baraannaa barnoota islaamaa qottaani karaana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu qottaani karaana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu qottaani baraannaa Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu Rabbi nu haa godhu warra baree barsiisu dukkana wallaala Qur'aanaan firra ibsu qottaani karaana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu qottaani karaana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu baranne barsiifna dhaloota boruuti samaaliif tetteenya nu abdii boruuti samaaliif tetteenya nu abdii boruuti baranne barsiifna dhaloota boruuti samaaliif tetteenya nu abdii boruuti dhaloonni dhufuu barnu abdata baarii fakkeenya ta'uu fi qara'uudha qaamna fakkeenya ta'uu fi barachuudha qaamna khutani karana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu khutani karana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu fakkeenya ta'uu fi dhaloota boruutiif gajjanneeti baarii barachuudha qaamna gajjanneetuma barachuudha qaamna nu abdata baarii dhaloonni boruuti dhaloota boruutiif fakkeenya tanaa qottaani karaana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu qottaani baraana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu yoo arra baraanne ni taana abdiidha yoo arra baraanne ni taana abdii boruu yoo arra baraatiin akkamiin taana abdii boruu dhaloonni boruu barnu abdata beekee dhaloota diinii bar dhaloota qubeeti nutiin kun ni beekna samaa wallaalaa khane abarannu Qur'aana Rabbiiti khutani karana Qur'aana Rabbiiti khutani barana Qur'aana Rabbiiti dacha jaalu
abbootiin teenya bartee nu barsiifne kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu abbootiin teenya bartee nu barsiifne rabbi nu haa godhu warra baree barsiisu dukkana wallaala quraanaan firra ibsu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu. Sheekotaas ni qabna baay'ee ulamaani tetteenye karaana hiyyaanu hotaame tetteenye karaana gajjenne irraayi umriin isaanii bar deemaati jirti bar tetteenye baraanne irra dhalla barnoota baraanne dhalchifna dhaloota barnoota baraanne dhalchifna dhaloota kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu. Barnoonni ifaadha ni beeyna namuuti barnoonni ifaadha ni beeyna namuuti ifaa yoom hundaamne duniyaa akhiraa ifaa yoom hundaamne duniyaa akhiraa kottaa ni qaraana barnoota rabbiiti dacha jaalu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu yaa quraana rabbii qiyyaa dacha dacha jaalu tokkolleen hin jiru dachisi madaalu abbootiin teenya bartee nu barsiifne rabbi nu haa godhu warra baree barsiisu dukkana wallaala barnootaan firra ibsu dukkana wallaala quraanaan firra ibsu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu. Ulama barsiiftuu diinii islaamaati galanni isaanii jannatu firdoosi galanni isaanii jannatu firdoosi kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti quraana rabbiiti dacha dacha jaalu. Ulama nyaasi warreen tattaanii ilmi barsiisanii galanni isaanii jannatu firdoosi galanni isaanii jannatu firdoosi kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha kottaa ni qaraana quraana rabbiiti kottaa ni qaraana quraana rabbiiti quraana qaraanaan dandii jannataati isaatu si geessa karaa jannataati isaatu si geessa karaa jannataati isaatu nuufa karaa jannataati dandii daban qabne dandii qajeelaadha dandii daban qabne isa jannataati quraana nu geessa yoo isa karaane kottaa ni qaraana quraana rabbiiti kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu abbootiin teenya bartee nu barsiifne rabbi nu haa godhu warra baree barsiisu barnoo dukkana wallaala quraanaan firra ibsu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu. Quraana qaraa'uun daandii guddinaati ijoollee yoo qaraate haqa adaba beeyti ijoollee yoo qaraate adaba beeyti ijoollee yoo qaraate haqa adaba beeyti jaarsi yoo qaraa'e haqa jaarti beeka jaarsi yoo qaraa'e haqa jaarti beeka jaarsi yoo qaraa'e haqa jaarsatti beeka namni yoo qaraa'e haqa olla beeka akkasuma beeki haqa walii seegaa quraanaan nu goofa dandii qajeelaa quraanaan nu goofa dandii qajeelaa kottaa ni qaraana quraana islaamaa kottaa ni qaraana quraana rabbiiti dacha dacha jaalu
Kotani karana Qur'ana Rabbiti Dacha dacha jalu. Qophiin xiyyaas taana asittiin xumura anka walitti binu nagayaan naftuura anka walitti binu nagayaan naftuura Kotani karana Qur'ana Rabbiti dacha dacha jalu. Kotani karana Qur'ana Rabbiti dacha dacha jalu. Abbootiin teenya bartee nu barsiifne Rabbiin waa godhuu warra baree barsiisu dukkana wallaalaa Qur'aanaan firra ibsu. Yaa dacha Rabbii qiyya dacha olaanaa Qur'aana jaalu. Yaa dacha dacha jaalu Qur'aana Rabbii qiyya tokkolleen hin jiru dachisi madaalu tokkolleen hin jiru dachisi madaalu. Qur'aana Rabbii qiyya dacha dacha jaalu. Kotani karana Qur'ana Rabbiti dacha dacha jalu. Kotani karana Qur'ana Rabbiti dacha dacha jalu.